Kajing sedang ban kentai no jinggi pajba ya kabandeng igi mas bat ban penia jengai iwe ni iwe pan. Kumjuru kajing bombut shu jinggi pajba igi kendon ke baka sorkar lingba ketenat ke kuat gakia kelapan mi nak benta benyada nak kajing sapriang dong kajing pang covid kat kendai. Nak liang jinggi katu kat ni kinong lam senong kathan riang do mau shindut civil subdivision. Kilapan pau basyan kin sapan long biang kajing ya kendu lang ban yakran ban thau di kinu gilat ban le hakabai de bat kajing kentai no jinggi pajba bandeng igi mas. Kumban sipen kan mau Kasnong riang do, haka jing sisa ka de ko ini ki jaka ka ba perking ba, haki benai balala. Haka bai de ba kumno ba ki paj ba kin borenti ki kendon bala bo do ka sorkar. Hendrai kum ba kalong menta, la yo i ba ki paj ba hi, kim sim la nyau kor bat khin kor shu ikane ka benta. Haka jing de bat kane ka jing bot ki protokol jong government. Kumba pitep bi ngajuya krendu bat phina ka porsa ka por ba hangni aring do. Kedai kau ini kijaka kaba ni strict bah kipor kiba kibenai kiba kaman shua. Dan rai hadian bekasnong kala volunteer ya kene ka pandemik kaba menta kam tamai kibenai kiba ladap haduk sau benai ni la pihak ru ya ka duty jong ki volunteer na duk men step men meet haduk jan meet. Dan rai hadian bek government kala penjinsur na keling tungi kasnong habalapan jinsur ya ka tre ka kata ka belaka singi imla shu ban le ya kata Bagi kena kakam gila bensyat kam tam ki polis. Bat kaladon ruka jingi keren nak keling tungi kinong penyak senong bat ki polis bakin pentrekam ya kini ki protokol bagi government kelale. Te mentan ru ngidang ya don ke meeting hablok nang suan na blok mentan hi. Ngidang keren ya kena keju isu. Baharing do don kam ya ki beriau bikin ya deng mas. Bat ban but gitu protokol jong ka government ke jingi penjengai iwe pat. Te nak keling tungi ngin sa thau kino ki dakwe pat kilat hadin bangila wan ru ka jing slok mat nang thina blok mana ba ngin ya sadon ka meeting ban ya kendulang na kaliang ka UBDO SDO angkat ru SDPO OC hang ni mat ki borsnong bangin ya keren kumno ban le ha ka jing dai bat kane ka jing kentai no ki breu bandang mas ki babun ki breu fi hang ni kim dang mas yu ndai tang kata ki Kim ko ngu syuru ya ka social distancing lane ka jing punya jengai goi pat. Dia kene ka benta kam da desu tang ha ka bor jung punya jungi kesnong ringin seslok lang bat kini ki bor sorkar harangkat ru larlong ka bala bat kisang balang kuno bingin sop ikene ka problem.